A school teacher named Santanu Das has brutally assaulted a female student of a minor age and hospitalized them like a Bollywood action films. A Class 7 student, Henati Tripura, went unconscious after getting beaten by teacher Santanu Das. This incident took place in Chandrapara English Medium School. All the parents want their children to study good. However, everyone's parents will become aggressive if their children are being brutally assaulted like an animal in the school with the teachers. If the student does mistake, he or she must be punished, and for that, no parents will have any issue. However, kicking, punching and slapping a minor school girl is not a bad thing, but it is a biggest crime. The incident is about Chandrapara English Medium School. A school teacher named Santanu Das has brutally assaulted a female student of a minor age and hospitalized them like a Bollywood action films. Science teacher Santanu Das sent out of the class by kicking, punching and slapping to the minor girl student who is reading in just class 7. Even after sending out of the class, teacher Santanu Das still kicked and punched a small girl, Henati Tripura. A class 7 student, Henati Tripura, went unconscious after getting beaten by Santanu Das. The parents of Henati Tripura immediately rushed to the school after they got the incident information. Bose thangpon se ka tar khai ang kam khai tong bose an sarai no kaisa headmaster kol khai do headmaster kol khai na sa ara khai phirong ta phai la phai ga din sa go halai ba phai la phai din sa la ang bur dai ra pa ya ka ra phai ha phai sumale se sumani se bus tam tam ong hi balai ng master ko tong si khutilu tong play master ki si boy an sarai no lang sarai mak tong opera swari bo bo ni ka na pasza halai ba ta ba ong hi sumale se bor aru maya phungi bu bo ni sa go do phungi bu ni man se bose phungi guman ba tamake phirong go wasi phir kala jakko wasi tui malo jakko sago hala ang master sa sa bolai do phungi guman ba tamake phirong lai bo hini ang bono singman se soi mai sa jeni phirong hi sago bo lai ba mai nu ta ang susto kai phai mai sa ga kin nang phai bo tamani bo phirong ang mono photong ya jikuno bakhinan sarani nang phya phli hala je chungta hospital phai khana mane pore o je kaisa sok burungni khu khanha bo himui tong jak na se master re phai boi mane bo busu jorate ko boi boi si bo yarum lai mi khamani se bo be tong mani se yarum hi khamani se bon se bo was thangai thapra lagai was kalai hamu group kalai phirong haple was jaga de phirong ko la ang khola go bai de nini saranya je master bunasi master bong tama Santanu Das bo school Basundra school joleya nini sara bese class pore class 7 आगे वो वैसे आके फिट रोक दे ओई कला जन आगे कामा सारा शिर कामा स्टूडेंट न आके बुरु जाग दो वाखुमरो नस्तंग जारां सान वाखुमरो पयजा हेबा बनि स्टुडेंट गाजन बमसा खलाया हातिन हला आं आनसारे ना बाबा स्टुडेंट कामा सागा जों कामा बुजाग जों कमप्लीट खलाया सागा हातिन हला आं साहा आनसारे ना बुजाय तो मया तो मया आं तिनि कमप्लीट खा हेमा तो कमप्लीट खा दारा सियानि गोजान बा आं खुंगाय गोजा आरो जाखे आं नाय फेदिन जाबो तो हेमा तो फेदिन जाबो ने तसे मास्टारनि बागै तामानाय आं सुनास्तनि बागै आं सस्पेन्ड नायो बो इनि सस्पेन्ड आं थांतो बोयनि निनि बुं तामा आं बुं रुपनि तिपुरा बदायनि नों दुगरो बन्द पारा स्कुल दफां कान्दरा तारे जो बासा यागरम लाइ तो दे याम लाइ तो मसे आनि बासा बा सिरे परियो लांग ले ना सिन्तो न बोंनो ना सिन्तो बो हाय आनि बुआइसिनि बासा से ला बो यारम ना फसे सि डाक्टर ओ खाय फाय खाय मन नुखा लांग ए तामा हाय आनि बुआइसिनि बासा से ने सिरे थाइनाय माने से तिलु जलाइ तो lai tama lai ne yak sa ma se bu phirong ja olo lai da bokhna se master mai sa je ne ohna lai si sarai rong sa bina pharo bo ka ra lai ja tama lai ma se master bui ongo ara ni sa hala bo maro ma kor lai sa ha e nong ni masala ara ara ndo ha e phaila phadi ni sapapla a गाजरो फाइदे हिने अला जे खाना माने स्टुडेन्ट हिमै थांजाबनो रिफ्रि गैसे मास्टर बो माने बुसु जराते को मास्टर बो ओखाय थांगा ला बो फाइ मैनेजर वासे रे खितां बो फा खलाये लाथा बादि बु नया याक बाय बो थापरा रे बिनि वासे याक बाय यास्तां गांजा स्कुल नि बुमो ए औ बासे इंग्लिश ना बांग्ला बो सिरा इंग्लिश बो बांग्ला म जेफा इंग्लिश ओइ थागे ला बांग्ला मास्टर नि बुंतामा सान तमा बुझना Santanu Das nini bumu ani bumu para esi boro student Khorang Henati Tripura nei 13 বছর nei বয়স আমি তো তিনি গার্জেন হতে থেকে মন স্কুলে টিচার মে গুদা বসে এমনি তো সিরিয়াসলি কোনো ইনজুরি করে এখন ছাত্ররা মানে এক মানে এক দিশা মানে ঠান্ডা রক্ত খুলে কাটা যে
बेसिकली तो लेरिका हमारा होम ना मगे हमने सीरियस An FIR was filed in the name of Santanu Das in Khorang police station on Monday evening after this incident. Santanu Das flew away from the village after he heard an FIR was filed against him. The people of Khorang frustrated and strongly condemned this incident. Reported by BK Tripura from Khorang, Chini, Khorang.